Kuyoba lihlangana lesithathu inhlangano yamakhoisan iKhoisan Revolutionary Party ingenela leKhoisan nelikhetfo labohulumende basemakhaya laphambili. Lenhlangano yaphumelela ukutfola sihlalo kumasipala weNamakhoi. Lenhlangano igcile kakhulu ukuthi emasiko kunaka kwelulwimi lendzabuko nekubekwa embili kwetakhamuti temakhoisan kulelive. Currently, our languages doesn't have the recognition that it needs to be. So that will be our first thing. We'll introduce these languages into councils. Petersen uphindze watsembisa abavoti balenhlangano ukuthi utotsengisela takhamuti talendzawo umhlaba lokhona kulo masipala. And the most important points in the manifesto is mining, unemployment, and Christian values. That is for us very important because currently we're sitting in South Africa unemployment, and the Northern Cape has the highest unemployment rate amongst youth, whilst we're sitting with mines. iKhoisan Revolutionary Party nelithemba lekuphumelela ngemalengiso kubomasipala kanti-ke itobusa ngekubambisana nebantfu labangenele lelikhetfo batimele njengoba phambilini yabusa ngekubambisana ne-ANC.